14 June 2025 zana chun HMS Prince of Wales Carrier Group te chu India Air Defence Identification Zone pamlamin routine operation an chiu na hi hichini masangjep June 9 le 10 la chun hichi group ho hin passes exercise pass x kiti hi Indian Navy ho to ananei khomuwa anazo zo wa hi UK lama anakile do pai kinu hi ahin la hiche hin 5th generation fighter jet F-35B fighter tol pa captain mai chun wang sit na tiding ham distress signal khat hi zan nidan ko le aki evel chun ahin thot doi na hi ahile hichi aji pen chu ahile ahui kong chu athaw hlom walta aban le ahui kong pu kong in nei HMS Prince of Wales a gakinga anadinga chu a weather hoi moji achun a condition in anatu zo tapu na hi hichi emergency chu don butna in Indian Air Force in Air Command le control system chu integrate anabol pai na hi hiti chun Thiruvananthapuram International Airport a air traffic control ho taki tho in hichi fighter jet chu Bay 4 kiti VIP aircraft ho adinga reserve ki bol namun chun anakinga asaw na hi ahil hichi zawa chun athusu di ta chu anaki pan bemin chuzawa thilhung su ho chun Vannoiya pumpi media ho lung analal he jengin tuni chana hen hi chithil su chungchang hi thuchin aum theibe se nai pu na hi ahile tuni video hi chithil su chungchang a hi Vannoiya pumpi media hon ipidinga hi chi hi hata ahin focus o hamti chele ipg pena chu hichi British te Galkapna Huikong hi Indian airport a kinga a don lowa so ta ki koi hamti ho hi innovate diu hi hicha emergency landing abol zawachun Indian authorities honjong agan na theilamin kithopina anapi pai ngal jingon Indian Air Force le airport staff hochun Huikong chu bitkeya akinga sa kyu se hilawin athawjong athun piun Huikong tol ho umnading le ani le cha diujong western style mongmong in anabol piu na hi haji chom ho chu India gam ne le cha ho chu het jong a het kha be lo chubana ani jong ani kha lo hi hichi fighter jet chu Bay 4 kitina chun akingain Central Industrial Security Force CISF ho chun phate na veng binu na hi Air India Search Agency son ground handling chu phaten amo pun amo ho gundan ta chu hichi fighter jet chu athaw athun be piwa chu ting le HMS Princess of Wales lama chu le sol do ding ati wa hi ahin la Huikong chu alen do kidding masanga imama check abol na wa ko na chun Huikong hydraulic system chu ana fail ahidan ahin mudo kitawin hi hichi F-35 jet a hydraulic system hi a Huikong short take off and vertical landing adinga poimo mama jing hi in a Huikong chu thailo hi la amuna ko na chu ahin dom to thei a fen pen khu a control na kho ki manga hi June 15 ni achun Royal Navy technician mi thumle Huikong tolpa helding pilot dang khat mama hi AW101 helicopter khadahin hichi fighter jet chu sim phadingin ahongun hi ahile guzu laima ahin hui ha ta hoji ta chun ahile anato diu chu ha sanna nasata alut pin nini sungjen aboi pi zo nungun ima sim do lawin June 17 ni achun hichi technician so chu mi phobe hi anakile do kitawen amuna chun mi thum se hi Huikong ading ti tabang khanin adal haw na hi ahile hichi fighter jet chu akinga namuna chu simphat ding chu ha sathim hile akilom tain hiji chun UK chun Huikong dang khat C-17 Globe Master kitia chu pu do thoding angai tu tawin hi hichi Huikong hin ton som segi chanagi apu zo ahin hiji hin ton som la lile aki agi F-35B pu nadingin akizen le na hi ahin la hi chenadinga hin imama phate a plan tu chan angai kinin Huikong packaging ahin loading le transit bol na ding ho chu tha tam ta lut kit ding hi ahile Royal Air Force ho chun engineer le logistic team ho sola amuna ga sim phat den ding ti jong angai tun abang le airlift ti chu Huikong dang khana hi pu do thoding ham ti ha ta in aki gel buyu na hi hiji chun haptani sungjen chu hichi F-35 fighter jet chu Bay 4 muna chun anakinga ain hi Airport authorities ho chun UK in hichi a Huikong Indian airport a anga amanu chu parking fee api diu angai a hi ti chu thula na anasim pi tawen report a ki mudung zuin alhang pia parking fee chu ni khana sang ni le jani le som gup la khat vel a hi in a hi le aircraft ho parking fee hi agi dana ki sim a hi kinin
F-35B hi lightweight le military grade ahi kit je hin hichi normal parking fee ho chu ama chunga hin akipan thei kit puna hi hiji chun ama di mong hi achum ben akisim pi kinin hichi chu India government ma in api kit ding hi le akilom thlai na hi ahi le hichi ka la chun social media la hichi thu hi memes in ahung dim thlajing tan UKZ India airport in akinga in India in parking meter bo aboi pi ui ti in to nan anei gam tawen mi abang chen India in British ho chunga tax ala hi colonial phat laya ani edo ho phula ana hi ti in to nok naina neyun hi ahile UK in jong hichi fighter jet sim phading in repair team len ta hin sol tawen hichi hol a chen US technician mi phabeb jong azawen ama ho chun a Huikong chu apoi mo dungzuya amuna chu apart hial na thei a hialwa advanced tool ho MANGCHA sim phat diu hi British High Commissioner konin India government chunga akithopi na ho zalin ki pa thu phon jong a hin neu na hi hicha a hin sol tha repair team ho hin asim jing layo a hin ama ho hin asim do lelwa a hi le anuk ada ki bangwa C-17 Huikong le na chu airlift abol diu hongai ding a hin hichi chu am ho dinga option anei sun sun hong hi ding a hi chi chu hong so do kit nge a hi le hichi thu le mission hi media headline hong hi kit ding hi ahile hichi jet hi ipidinga haptani jen chu airport a gula a chu imacha jong ki hulawa imacha lolawa kimo koi jing hiding ham ti hi do na len ta khare hi Indian authorities hochon hichi fighter jet chu Air India maintenance repair overhaul MRO hangar sunga koilu dingin offer anabolun ahinla British Navy te chu ananom pu bin hi India in avel velin panpiding agung jingon ahinla British Navy chu ananom jipon Azedo sensitive system le still technology le sensors hoje achu buina theidi ham tia hi anada jiu hi chubanin hangar sunga chu akitolu na hi le apolama akikoi sanga chu mi tamtain ato kha accessible theiding a hi ji chun UKN HZ naya chu phalna ki pelo mi ho aum diu ana deilo hi ahile chutia airport a Vannoiya haptani aum jawajun British High Commissioner konin India in offer abol chu anupdano ahin sei tawon UK akona engineering team ho ahung thunthun le HZ chu MRO hangars a toluna umding hi hitia cha asim phatwa imazo se ahin ding bangta asim do tingule active service adinga kile do kit ngal ding hi hichi aircraft sim na a mun kimang ho chu India Huikong landing schedule dang ho su khalo hilin achum be in achu tu pi kin na hi tutua hi hichi jet hi mun ong lai ta a ali ding a khuding ima jong umlawa nisale go ho zo si jong atho a mahin amuna chun British mi tanglo hila avekol ding jong kin in hi hichi hi British te fighter jet F-35 hi gamdanga so ta akinga ana ama sapen a hin Galkapna Huikong hola azong min thangma ma thaise se ngailawa namuna kona lengdo jing thei Huikong thupi ta chu Huikong si sadanin civilian airport khat sungin akimo otun tai ni hi mi ho chun lim akap don video ho alaon hiti chun social media in ha tain ahung viral thajing tan F-35B Galkapna Huikong mi tham mit mu theya nai cha hung kiti chu ki khat ta hi hiti jet hi USC ma hin tu hin gam hlom cha bon anei na lion hi emergency landing ahin bolwa kon ahin security le logistic clearance changain India in UK chu danle mol khauta azui diu jong simpi lowin anaki thu pi na hi Indian Air Force in jong hichi British aircraft ho hunglu na dingin ban thamjollam asu ong pi on hichi thu ahin British High Commission in ki pa thu sangta ana sein ichi na thil bol hin ikawa defense lama ki guizapna aha dan avet sei ti in sein hi ahile tu hin hichi jet hi aum namuna chu kimo okoi jing na lai a hin asim phading repair team ho jong ahung jing lai a hin a parking fee jong ani ni in akhang tul jing kin in hi Vannoiya pumpi in hichi F-35B hi asim pha un aleng thei kit na dem a hi lo le Royal Air Force cargo ho khanin akipu in UK lama akile pu do tho dem ti hi amo ve tho jing o hitai hichi thil su hin gam khat ki ka military lam ground level a advanced technology ho maintain building dan aha satna amu sai na hi ahile tunia hin e ho lungel danin ipiumam hichi thil so zawa hi India in hichi Galkapna Huikong na sata steel aircraft F-35 kiti ho hi achanom na lai diwem ti jong hi gello theilo khat hi
he chan chu British Galkapna Huikong F-35B Indian Airport na Kingah na Ajeh le athilum dan ho chomcha report iga bol o hin. Each video ding hi chan cho hin na bonun umnom.